we know as code who is the presidential candidate. I can personally wait and say we will decide in July, in March when elections are in August. No, this matter must be resolved sooner than later. Nĩ mĩario ĩyo ya mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo musyoka na Senator Johnstone Muthama ĩrĩa yakiriirie urugari wa kiuteti kiama-ini kia Wiper na gicigo-ini gia ikamba-ini. Safari hii hakuna mchezo, na mimi sitakubali kucheza mtu acheze na destiny ya nchi ya Kenya. Sitakubali mtu yeyote achezee umoja wetu. Kalonzo ni agakorwo na ihinda iritu muno agikorwo matigakorwo manyitanĩire na mundu ugwitwo Muthama. Kalonzo nowe kingpin wa ikamba-ini na mundu uria ungi umufuatite hau ni governor Mutua. Kalonzo Musyoka ana kibarua kigumu. Ana kibarua kigumu kwa sababu kaunti zote tatu za Ukambani kila moja inaonekana kuwa iko tayari na kiongozi mbadala, na kila mojawapo wa hao viongozi mbadala ana chama, ana ushawishi na ni kigogo tu wa kisiasa. Kalonzo akirotera Muthama kufanga guthatia itanya riake kurirukia federa ya ngwataniro iyo mwaka ukite, akirikana ati aranyitana na seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo. Muthama ni mtu ambaye amekuwa na ushawishi. Pingamizi alionayo wakati huu Muthama ni kuwa haja kuwa na wenzake wanasiasa ambao ni wabunge ambao unaweza kusema yuko na hili kundi, na yeye Muthama akiongoza hilo kundi tayari analielekeza kwenye kumtambua Raila Odinga kama ndiye atakayekuwa kinara. Eresho Muthama na Orengo ni ekirigiti akamiti ya gutafarira ngwataniro ya kodi. Tutasikilizana ni njia gani kwanza tutachagua mgombea wa urais na mdogo wake. Na hilo jambo mpaka wa sasa bado hatujaamua. Lakini ni vizuri tuamue haraka kwa sababu wakati unaenda. Thĩinĩ wa siasa hingo ciothe ũngĩkaigua a senior politician akiuga ũndũ ndakoragwo akĩroboko kana kuuga ũguo ataramenya ũrĩa arauga. Sioni vile ataweza kuimarika katika muungano kama bado yuko na matatizo kule nyumbani. Na ona gũtuĩka kiama kia Wiper nĩ kĩteanĩirie gũkorwo na mũgayũkano kiama-inĩ kĩu nĩ gĩathaganirie mũcemanio kiumia-inĩ gĩkĩ kũgeria kũhorohia ndugamano ĩyo. Senator Johnstone Muthama na kuri ũguo ndathire mũcemanio-inĩ ũcio. What is being discussed there is a supplementary issue on house cleaning. Here we are not doing house cleaning. We are dealing with real issues. Mtu akitembea Ukambani bado watu wale wengi wanamtegemea Kalonzo Musyoka kama kiongozi wa sehemu hiyo. Muthama haria ngiukira ri haraya muno. Kalonzo mwekio ari naguo uria ungituma aikare tari we mutongoria wa ikamba-ini no arugamire giturwa gia president. Auge ndanacoka mwena wa Raila, ndanacoka mwena wa Uhuru, we mwene ni arugama ari kiumbe we mwene atanyitithanitie na mundu. No Muthama akoretwo agĩtĩtĩrithia atĩ ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ĩrĩ na mũhorani wa gĩturwa kĩa president akĩrĩkana kwendekithia Raila Odinga ũkarĩrũkia federa ya ngwatanĩro ĩyo. Anaenda kule anasaliti Kalonzo tena. Mujue kutoka leo it will never be the same again. This is a serious warning. It's not a joke. Mimi sitacheza, nimechoka kutumiwa kama kiatu. Ama unatumia Kalonzo kama toilet paper. Kalonzo hatatumiwa tena kama toilet paper na anybody in this country. Isiwe mbinu ya kulalamika, eti nimefanya hivi, eti nimetumiwa kama kiatu, eti nimeteswa, eti wakati huu sikubali. Huko ni kulalamika. Na ukiwa mtu wa kulalamika na kulialia, mara nyingi watu huanza kukosa imani nawe. No support ya members kuri ya Ukambani ina Kalonzo wao ndithirite ona hanini. Kalonzo agĩtĩrithia rĩu nĩ kanya gake onake kũnyitwo mbaru mĩhang'o ya gũtuithania no ũkarĩrũkia federa ngwatanĩro-inĩ ĩyo ndĩrĩ ĩrakinyanĩra. Njĩra ithatũ nĩcio ciendekithĩtio gũtuithania gatagatĩ ka atatũ acio no ũkarĩrũkia federa ya mũng'ethanĩro. Njĩra ya mbere nĩ kuna ya mawoni kuma kũrĩ mũingĩ. Ya kerĩ nĩ kũiguithanio gatagatĩ ka atatũ acio ũndũ ũrĩa Kalonzo arerĩkana akoretwo agĩtindĩkĩrĩria. Ya gatatũ nĩ mũcemanio wa ajumbe a ciama ciothe ithatũ kũiguithanĩria no ũkarĩrũkia federa ĩyo na gũtuĩka njĩra ĩyo ndĩkoretwo ĩkĩnyitwo mbaru na njĩra nene.
Umwe wa maria makoretwo magiakiriria ndugamano gatagati ga Kalonzo na Muthama ni ciama nyingi cia kiuteti ikamba-ini otiga kiama kia Wiper. Gicigo kiria kiri na kaunti ithatu Machakos, Kitui na Makueni. O kaunti guku hari kaunti icio ithatu iri na kiama gia kiuteti ciama iria itangihuthio. Kaunti-ini ya Machakos, Governor Alfred Mutua niriga kuruguria kiama giake kia maendeleo chapchap. Governor wa Makueni Professor Kivutha Kibwana nake agitongoria kiama giake kia muungano nake Muteti Charity Ngilu. Kuma kaunti ya Kitui agitongoria kiama giake kia NARC. Ciama icio uragweta ithatu nĩ igakorwo na hinya na nĩ igakorwo na mbunge arĩa makahota iturwa ngũrani thĩinĩ wa kaunti ya thĩinĩ wa region ya ikamba-ini na ciama ingĩ. No Senator Muthama akoretwo akiendekithia ciama icio ciothe kuninwo kunyita mbaru kiama kimwe. Katika kuangalia jinsi Muthama yeye anaona siasa za huko, hataki kuwe kuna kushindana katika MCA, katika mjumbe, katika mseneta. Nafikiri yeye anataka njia rahisi kwa Wiper. Mheshimiwa Kalonzo anajaribu aje pamoja na huo mwavuli wake wa Wiper, hawa watatu na vyama vyao na wafuasi wao wawe chini ya hiki chama chake pasi na kuvunjilia mbali vyama vyao. Kitakuwa ni kibarua kigumu. Kalonzo ningĩ akoretwo aking'ethania na gavana wa Machakos Alfred Mutua uria ona Senator Muthama mationanaga ikuhi. Kalonzo na Muthama maranyita mbaru munini wa gavana guku Bernard Kiala gukaiyukia giturwa kia ugavana Machakos mwaka ukite. Ndugamano ya ica ikuhi gatagati ga Kalonzo na Mutua iri iguru ria kunyitwo migwate kwa mwari wa Kiala Kathleen Nduku. And because I've been very quiet for many years and they've been playing games, calling me names, and they think I'm weak because I'm a patient man. I do not play their kind of regressive politics of poverty. I want to tell them that enough is enough. No Kalonzo ningĩ nĩ arerikana kwambĩka mĩario ya thiri na Musalia Mudavadi, Gavana Isaac Ruto na Senator Gideon Moi. Andũ acio othe wagwĩta ti andũ tũngĩ-dismiss thĩinĩ wa siasa. O mũndũ akĩrĩ na arũmĩrĩri ake ona akorwo ti aingĩ mũno. Hihi kĩrĩa mangĩka no hinya kwoya gĩtĩ gĩa president 2017 no nĩ magakorwo na kamũgambo. Ũndũ ũrĩa mũnene mũno mangĩtũma ũhanĩke nĩ kũgiria any candidate ũrĩa wakorwo akĩrũgama gĩtura gĩa president hata kugea na 50% plus 1. Ikiwa watakuwa tena vile ambavyo tumesema wameza kusuluhisha matatizo kule wanakotoka, wanapokuja katika huu muungano, basi ni muungano ambao Jubilee wasiuchukulie vivi hivi. Gicigo-ini giki gia ikamba-ini mwaka-ini wa 2013 ngwatanĩro ya kuri nĩ yarĩ na ũrũmĩrĩri mũnene mwena ũyũ thutha wa aingĩ atongoria gũkũ kunyita mbaru ngwatanĩro iyo. O rĩngĩ kura cia ikamba-ini itigaikio gĩkabu kimwe. Sasa ndio watakuja kukutoa suruali wewe mwenyewe. Wacha ile wanatolewa kule kwa bunge. Safari hii hakuna mchezo. Girifotera Inoro TV rĩtwara kuna masharia wa Gashuru.